Polkut thani somni pakhatani a India Defense kai noi kan ngai thale dona chumi ma in Ukraine US Navy SEAL boral chungchang hi kan puang masadona ni US Navy chuan Friday khan Ukraine khochak lama Elite SEAL Force member pakhata thi ti an nem ngeta Mase Naval Special Warfare Operator Daniel Swift hi Navy SEAL changlai ni lovin Navy SEAL tanbo ni in active disaster status a ni in an soi Swift hi January ni som pariat khan Russia sipai ne na anin beina a hliam ni in an soya hemi nu hian a boral ni in US Navy official ning tarlan lo chuan background briefing a thu thar the dar tu te hril State Department chuan thu chua siamin tun na ya Ukraine US mi pakhat indona a thi ti an nem ngeta report masa hian Swift hi a ming an tar lang lo a chung tenen kanin be popa consular tran puina om thei zong kan pe bok ante Swift hi an service record a chuan Oregon a cheng ni in kumsang ni panga khan Navy SEAL a in ziak luta Global War on Terrorism atela wangin medal adong nual to boka Afghanistan le Iraq a campaign na po medal adong ni in Time magazine chuan soi March sang ni som pakwa khan chol nei si lawa na akir talo absent without leave AWOL angazia luani a planbo anga ngayani US President Joe Biden administration chuan American te chu ki fina adin Foreign Legend formation in ziak lut turin official in support a pelem lava mase American enge mozat ki tranpui turin Ukraine an lut thavani kumkal da chung khan US mi pariat Ukraine indona hian an lo thi to bok unofficial a chuan US UK le NATO Special Force dang te chu February sang ni somni pania indona azol ma tang khan Ukraine hian an thok tana sang ni somni pani April tha khan French media te chuan British le American Special Operator te an tian soya hei hi December tha khan General Robert McGowan General Staff Duty a kaisan nuwa Royal Marines Commandant Louis chuan anem ngeta McGowan chuan Royal Marines te chu boruak satna lai military race sang tak omna deploy an ni ate August la khan British media te chuan US Marine Corps Colonel pension to Andrew Milban a kai hruai mimal le Paul sponsor Mossad Group anom thu a soi boka Ukraine pui tur hian Foreign Legion dinani he Paul a hian ramrang somkwa atangin sipai bangte thalai le Ukraine pui du lavalai deu te chu anin ziak luta kumsang ni somni pani Mars thla thleng khan ramsum ko atangin Foreign Legion ta hian mi sing ni anin ziak lutani hengzing a hian US UK Canada le ram enge moza ta tangin Special Force lo tang to te sipai bang tam takan telani India atang ngei po in Ukraine pui tum man luta mase thani nu vela aban san le ta ni kha Washington chuan US chu he Ukraine indona hian atel velova a in rol lo ti a soi chun zom mase Ukraine hena sum le pai le sipai thil pek dollar makta duai tam taka pelut thunga Russia achak lo theinan ama mo hun chung zong kif chu thlop turin vantlang ma atiam boka Moscow chuan khotlang ram te chu Ukraine ramaral thuam le mercenaries tir chuan boina tirai mai chau ni lavin direct a in machon theina siamani ati India ram ria China in tuikhwa ron siamin satellite image satanga mu ani China chuan India ram ria water supply ti changtlun nan tuikhwa lian ron siam le tarup mai hei hi satellite thala ka tanga mu chu ani he tuikhwa hi Nepal India Tibet trai border bula siamani ningani khan hetiang satellite image ti chuan nuwa ramri boruwa karon ti sang thara thalak hi anjir chian nuwa LAC line of actual control bula China hian he tui khwa hi asiam ti an mu chuak China ramria dem siamna satellite thalak chu ningani khan Twitter a pholan ani a analysis atanga alandan chuan China hian yarlung jangbo lui kam le lama tui khwa asiam meka he lui hi Arunachal Pradesh kaltlangin
Assama Siang le Brahmaputra thlengin a luang trilateral border India Nepal Tibet ramri atanga kilometer tlem te chawahla khochak lam vau kam meter zathum somnga atanga zali inkar chutiang vela chuan an siam ni in satellite thalaka atanga anjir chian na chuan a langani China hian tui kho siam mai ni lovin Chinese army te chet na po he muna hian apung chhozel ni in an soya army base siam me ka ni boka international relation expert te soidanin China in trilateral border ra super dam a siam hian mapja jangbo lui kuang ati kholo dona lui mung lama tui lian a siam thei boka chu ba ka tui khwa hian ram tam taka chim chedon boka Assama Brahmaputra hi dam wangin andin mun lo taka chho zela China in he tui khwa asiama hian tui da kho mani chuan hetiang din mun hi athleng thei don bok ni in an soi Observer Research Foundation ORF senior researcher Samir Patila soidanin China hian dem siam na chan pani anaya pakhat chu India ram tui khol ti buainante pani na chuan ram ri athu nei na in chu na le ram in chu na awangin adin mun so nge na ni ani na taka chuan tun na ya India le China in kar bo ruak hi asang chho zela galuana ram pani sipai in ka na te Arunachal tawang thil thleng ang te chu aron thleng non le thina heng te awang hian India chuan a then ram chu a ven renga nga ya heti lai hian line of actual control bula dem siam mangin China chuan mathar aron le ta ti satellite thala ka tangin mu ani le ta ani S400 chuan mar chhak bial aveng mek China nen buaina kara Indian Air Force chuan LAC ya pralei missile thar a en chin don China ne na anin kar bo ruak a that lo wangin Indian Air Force chuan chak takin ma an la a tun na ya Indian Army ral thuam thar pralei air defense thar chuan en chin dona China ne na buaina thar omna mar chak sector official zongjong te chu he pralei exercise a hian anin rol vek don ni in an soi mar chak China ramri a air facility poimo zongjong te chu man vek an ni dona Exercise nei chung hian Air Force combat assets engemaw zat fighter jet te Su-30 le Rafale baka transport le aircraft dang te po activate an ni vek don ani Indian Air Force IAF hian tun nai thla engemaw zat chung khan command level drill ang chia hi an lo nei to a China ram ribula marchak airspace zongjong hi Shillonga Indian Air Force Eastern Command thunun na hnuaian oma Line of Actual Control LAC nei lutuka Chinese aircraft ron tlafal te lo man turin IAF chuan fighter an tir chuak fo bokani Exercise lo tur hi Indian Air Force in he biala S400 Air Defense Squadron an sing saklaya nei ani dona he system hian melma missile emo thlona emo po kilometer zali thlenga hla atangin lo dang thei ani India chuan S400 missile system squadron masa panhi chu ramria an deploy to a squadron masa panhi te chu West Bengal le marchak bel pumpui vil turin chicken snake corridor sensitive takle Ladakh sector en kol turin tuna hian an hung chuaka anin rin tir megani tun nai khan IAF chuan Sikkim le Siliguri corridor sector a mel machet dan en fia theina tur Khol ti changtlun nan base danga tangin drone squadron pakhat chu marchak lama an ron son to boka doglam biala China chet na po apung chhozel ni in official te chuan an soi Indian Security Force ten an vil reng bok mania tawang buai hnu khan marchak bial China ramri dep ven himna chu ti chak savani bok ole kha zong khani phot sela kar top chol man nuam vek ule